Neko je rekao da je realnost vodeći uzrok stresa, ako smo u kontaktu sa svojom realnošću. Ovo zvuči obeshrabrujuće, ali je i činjenica. Stres je sastavni deo našeg života. Najbolje bi bilo ako bismo mogli da eliminišemo sve stresne faktore. Međutim, to najčešće nije moguće. Vrlo često gubimo iz vida kolike su naše mogućnosti i šta mi sami možemo da uradimo kako bi se što adekvatnije izborili sa stresnim situacijama koje su zaista sastavni deo našeg i privatnog i poslovnog života. Postoji više različitih tehnika koje mi možemo uraditi kako bismo mi ubili stres, a ne on nas. Možemo naučiti različite antistres tehnike, neke od njih su i drevne, potiču iz davnih dana. Možemo korekcijom svojih navika u životu, svog životnog stila uticati na to kako ćemo doživljavati i na koji način ćemo se boriti sa stresom. Možemo promeniti percepciju događaja koji se dešavaju i koji kod nas izazivaju stresne fiziološke i emotivne reakcije. Možemo uraditi mnogo toga. Vrlo često i ne znamo koji su izvori stresa kojima smo mi okruženi i na koji način mi možemo da se borimo sa njima. Zato pozivam vas da dođete na radionicu Kako da ja ubijem stres, a ne on mene, u Beogradu ili u Nišu. Tu ćete naučiti kako da prepoznate stres, da prepoznate efekte koje stres izaziva na vas i naravno naučit ćete tehnike kako u nekim situacijama i na koji način generalno u životu možete da se izborite sa stresom. Naravno, možete se javiti i na individualnu terapiju kako bismo radili na optimizovanju vaših antistres tehnika. Javite se!